Tuan, terima kasih sebab menghubungi tim Ahmad Auto sini. Sebab you all, terima kasih kita banyak terima kasih sebab kontak kita tim Ahmad Auto untuk dapatkan offer kereta. So ni handphone saya. Kita kalau boleh berhubungan ni, jangan orang kata boleh pakai message TikTok tapi dia terhad. Jadi saya minta kerjasama tuan kalau boleh, sebaiknya nombor handphone saya 016 33 676 016 33 676. Boleh WhatsApp saya kat nombor ni seterusnya. Dan kalau kita nak further discussion, tak perlu risau. Kita ada pelbagai package offer to you all. Kalau anda kata offer takkan beritahu, ada yang dengan free gold bar, ada yang free skirting, free tinted ataupun all in rebate, mana high bagi tinggi terus. Tak ada masalah. Kalau offer kita bagi tinggi terus rebate, high rebate Okay, so tinggi offer terus. Offer tak ngam ni beritahu je mana kita boleh judge, tak ada masalah. Kita kat tim Ahmad Auto ni, kita ada Jayco, Cherry, Proton, J2, Pro 2, Honda dan Toyota. Ini beberapa model kita ada yang saya tunjuk kat showroom. Kebanyakannya kita Jayco lah. Okay, so confirm kan bila nak ambil kereta tu. You kena confirm betul-betul bila nak ambil kereta tu, sebab kita tak tahu. Sebab tiap-tiap bulan lain offer dia. Bulan ni lain, bulan depan lain. Kalau sama tak apa, takut lain. Kalau lain tiap masalah. Kalau anda kata bulan 1, bulan ni bulan 1 atau bulan 6 baru nak ambil kan. So lain offer dia. So kita boleh bagi kiraan anggaran saja. Kita tak boleh teruskan further lebih pada tu, tak boleh. Sebab apa? Tiap-tiap bulan lain anggaran dia punya offer dari rebate yang ni seterusnya pastikan dah tengok kereta kat showroom. Kat showroom ni you kena tengok. Kalau you tak tengok kereta kat showroom, masalah ni kan. You kena pernah pasti ini 5 seater ke, ini 7 seater ke, ini kereta yang macam mana. Tiba-tiba takkan nak sambil lom, betul tak? You kena pastikan tengok dulu kereta kat showroom. Tengok betul-betul kereta dah kenal betul-betul. Boleh cerita dengan kita offer apa semua. So pastikan waktu terdekat you nak beli kereta kalau boleh lah kan. Kita kalau lambat lagi kita bagi offer secara general saja. Kalau waktu terdekat kita bagilah offer dia kan. Okay, so and then yang terakhir sekali, yang paling penting tuan kena join group Telegram. Sebab dalam Telegram ni kita akan update offer-offer. Kadang sekarang ni bulan 1, lagi bulan 4 bulan lagi baru nak ambil. So dia tak ada update offer info dia. So duduk dalam Telegram tu, kita akan sentiasa bagi update info offer terbaru. Maknanya kita ada Telegram channel dan Telegram group discussion. Dia ada dua Telegram. You join dua-dua tu lah. Kalau ada offer tak ngam ni, beritahu kita, tak ada masalah. Mana kita boleh cerita, kita akan cerita. So sini saya Ahmad Auto sini. Handphone saya 016 33 33 676. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.